Migori. County Masiaya e county motelo e chwalo chenro mag doho machiegni kod jopiny. Justice Ann Koros madoho mamalo mar aluora kod lope e county Masiaya wacho ni koyaw doho ma usigu kod yala e kuonde chung'od bura mabondo kod gem kar chung'od bura achiel kende ema koro biro dong' maonge kod doho e county Masiaya. Justice Koros owacho ni yaw doho e thoth sub counties Masiaya nyiso tudruok machiegni kod sir ma jodak Masiaya osebedo ka chiwo ne bad migawo mar doho. Wacho ni sub county ma Ugunja kende ema koro dong' maonge doho to ibiro ger achiel kuno machiegni nikech sub county ka sub county owinjo bed gi doho ka county onego bed gi doho mamalo kod doho mar aluora gi lope. Koti hapa Yala, nina matumaini hivi karibuni itakuwa inafanya kazi. Kama vile mnajua ya kwamba hapo mbeleni tumekuwa na changamoto sisi kama wakaji wa hii sehemu na wale pia wanatoka in the neighboring sub county, wote wamekuwa wakienda kule Siaya. Katika Kenya mzima county ambayo ina lead kwa koti kuwa karibu na watu ni county ya Siaya. Kenya mzima. Na inaweza kuonyesha kwamba watu wa Siaya wako na ukarimu, kwa sababu sisi hatuwezi enda kujenga koti mahali popote. Lazima tupate support ya kwanza kutoka community na kutoka county government. Sasa tunakuja pia kushukuru kwa sababu hata kama ndio tunaleta koti, lakini pia nyinyi mmeweza kutoa kitu inaitwa nini shamba. Let's take this idea of having a court in game positively. Ambassador, I'm told there is land already allocated across for building of a prison. You know, courts na prison zina uhusiano ya karibu kabisa.